kujya gukora ibirato kubera guta mu byuma henshi kandi sha zapumanyerere babikuramo ariko zambara neza nijya aho muri business kase mu batware nani natanama ko mo ai narebe ko sinye kenda kampizi nikirama kubitanga karwate yo nijya aho hantu rero ntabandi yewe rutumuri mwiza Madame Ugusenga Rafashi Yebyose Kushikana Kuri Data Kobe ntabwoza akongeza gakeya kugira ngo batangaye uvuga makeya kweba ati yes all right let's go Usenga na kutakugeza usenga na kutakwicaza usenga Gusenga nakarite kudatuza umuntu gusenga nagaje kutakujyanamo gusenga nagitaka utageramo gusenga kumenya imisozi reka dusenga reka turekera dusoma umurongo umwe turekera kwa ruko baramuta tuzasubira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 11 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 11 duhera ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be kugira gute umunsi umwe Yesu ari ahantu ariko arasenga ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati mwami twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe Imana idufashe mwene data muri uyu mugoroba ibyatuma dusenga ibyinshi ibyatuma dusenga nuko Satani agufitiye imigabo mibi hariya muri Luka 22:31 Yesu yabwiye Petero aravuga ati yewe Petero we murabyo azamana kubagosora ariko ureme nagusengeye kugira ngo niba bakurema uzaremesha abandi rero igituma gusenga ingombe wasenga kuko Satani agufitiye imigabo mibi ayo kandi muri y'amasengesho niho dusambura imigabo n'imigambi ya Satani inama z'ibijya bandikazisabya hano rero abigishwa baza ati mwami Yesu turumva ibintu bigoye harara twigishe gusenga harumva yasenga ngo Mana nyigisha gusenga habura tugusengera uwumva yasaba nyigisha gusenga Mana kwibisari bibi ko bigoye kandi ntabwo ari insinzirirwa nibi hari ibintu byari bimusinzirije hari ibintu byagusitaje hari ibintu ko Imana igutabaramo inginga Yesu nunyigishe gusenga muri iyi minsi mibi muri ibi bigoye muri hari iterabwoba rya Satani muri iyi minsi imitego ari myinshi muri iyi minsi abadayimoni bayerera muri iyi minsi kuzimu bakora amanama ku bana b'Imana Yesu twigisha gusenga Dai kade pasiteri mubwiriza azabasengere taze pasiteri Emmanuel usengera mu Imana Mana data wa twese turagoroye amaboko imbere y'Imana turagushimiye uyu mugoroba kuvuganye natwe turagushimiye kugendeye abantu bawe kuva ku munsi wa mbere turi hano twari turira ijambo ryo gusenga
gusenga. Ndagushimiye ko mpemu yera ari umwe. Ni ijambo yo kwemerera ubwombe bw'Imana tumaze mw'isi. None uritumanye umukozi wawe ngo dusenge ntituje mubosha mabi, kugira ngo umuntu wese amenye ingene akwiye gusenga. Hari ibintu byotuma dusenga, hariyo n'impamvu zotuma duhaguruka tugasenga. Nuko hari duhanze, nuko hari duhiga. None abantu bapfukamye imbere y'Imana ngo bigishe gusenga. Haleluya. Turasengera abantu. Umuntu wese umubwira imbabazi. Hari abaheze gusenga, hari abasenga basenga n'umwikomo, hari abasenga basenga n'amaganya, kwizera kurahera. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko mwemera kivuga. Umuntu wese umubwira imbabazi, umuntu wese umutabare, umuntu wese uhagarare mu mwanya wiwe. Ngwino mani tabara abantu bawe. Amen, 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 amen. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ngwino utabara abantu bawe. Umuntu wese ahabwe gutabarwa n'Imana, kandi izina ryawe ryubahwe. Abantu bawe bari muri ryo, abantu bawe bakurondera, abantu bawe baguhamagara, nawe ukabumva. Urakoze kugira imbabazi umuntu wese azigusabye. Ko hari umuntu wese mwami waramaze iminsi mu bibazo, mwami yabuze uko abigenza, ukawuvuganya n'umutima wiwe. Urakoze umuntu wese umushitse ko amasezerano wamusezeraniye. Natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Kristo Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen. Mukirangaha mwese aho bahagaze duce dusenga Imana. Umuririmbyi yaremye wo gusenga wagusenga we. Amababa yawe ajyana ibyo ngomba ku Mana. Imana nayo ngo yiteze kuduha umugisha. Taramura ibiganza maze igomba